Cilj ekipe skupiti je svih 7 zastavica, s tim da je završna 7. kvota zajednička. Pobjednik je ona ekipa koja sakupi svih 7 zastavica, čak i ako u njoj preostane samo jedan preživjeli član. Ovo je super, čovječ, a? Ko u pravom ratu. Generale, imali još puno do prve zastavice. Recimo da mi se ovo sve manje sviđa. Ste vedeli da ste v napominjenoj hausti zmiksanoj? Možda bi se trebali vratiti do onih vrata. Ti normalno, ja se tamo ne vraćam, šta ti? Da ljudi nek mi neko kažu da je ovo sve dio ovog turističkog vikenda. Recimo da mukne, nije nam do zebanca. Ojoj, ovo će nas sve pod... Pucaj, što čekaš, pucaj! Vi nastavite dalje, ja ostanem ovdje, sakrijem se, pričekam ih, bang bang i stignem vas. Se moramo i međusobno poubijati. Recimo da mi se čini da ne ide sve onako kako je isplanirao. Šta se ovo dešava? Sorry, ispo si iz igre. Šuma plače. Šuma plače za našim prokletim dušama. Misliš da neću?